Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'igengabihe yaho udukurikira uherereye hano kuri Burundi Update, aho uzaza ubasha kuba ugenda udukurikira ku makuru menshi agiye agezweho tugiye kujya tukunda kuba tugenda tubanaho. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu agiye agezweho. Ibitero bikomeje kugenda biba byinshi hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'abawazarendo. Nyaboneka icyo navuga nti ago byoroshye hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ari nako mboneraho no kugenda nihanganisha bamwe mu bakomeje kugenda bagirwaho iheruheru n'ibi bitero. Turaza kuba tugenda tugaruka ku gitero gikomeye cyane cyongeye kugenda kiba hagati y'ingabo zabo wazarendo ndetse n'uyu mutwe wa M23 ndetse n'umutwe wa Twirwaneho, aho ibitero bikomeye cyane byari byaje kugenda biramuka. Maginga yangaya bikaba bikiri kugenda biba mu bice bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, n'ubundi nkuko turi kugenda tubigarukaho. Tuza kugenda tugaruka kuba minisitiri babiri nabo baje kugenda bitaba Imana bazize impanuka, aho turi buze kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Tuza kuba tugenda tugaruka kuri operation ikomeye cyane rero yaje kugenda ikorwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe aho wavugaga ko uri kugenda usukura umujyi, nyuma yaho rero hari kuba bagenda bagaruka bagenda basukura bimwe mu bice bagiye babasha kuba bagenda bigarurira, bikomeje kuba bigenda bivugwamo umutekano mukeya cyane cyane nyuma yaho uyu mutwe wa M23 uje kugenda ufata ibice. So maginga yangaya kandi ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo umwuka ukomeje kugenda uba mubi cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi bikaba bije nyuma yaho rero ubu ngubu hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Kuva kuri uyu munsi kandi hakomeje kuba agenda haba ukwatakana mu bice bigiye bitandukanye, ari byo tugiye kugenda tunagarukaho, aho turi buze kuba tugenda tugerageza kuba tubicanamo. Ariko nyaboneka wowe reba ahantu handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho tubane gatanu kuri gatanu. Operation ikomeye cyane rero yagendaga iba kuri uyu munsi hano mu mujyi wa Goma, aho iyi operation yazaga kugenda ireba bamwe mu bahungabanya umutekano hano muri bino bice, cyane cyane mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi waje kugenda ufatwa na AFC ndetse ariyo ibarizwamo M23. Ubwo aba bombi bagendaga bafatwa, muri video yakomeje kugenda icicikana cyane niya umwe mu bayobozi b'umutwe wa M23 bagendaga bageza ku mbwirwaruhame ikomeye cyane abarwanashyaka b'uyu mutwe wa AFC ndetse n'abaturage muri rusange baturiye muri uyu mujyi wa Goma. Ibi bikaba byaje kugenda bivugwa rero na Colonel Jimmy, yaje kugenda atangaza amagambo akomeye cyane aho yavugaga ati ntabwo Colonel Jimmy yaje kugenda avuga ati ntabwo duteze kuzigera tuva muri uyu mujyi. Ibi bikurikira yaje kugenda abiganira n'abasivile n'abandi bafashwe mu gihe cyo gusaka cyangwa se cyo gusukura umujyi wa Goma, byakorewe mu duce two mu mujyi hano muri Goma kuri uyu wa gatatu itariki ya 7 Kanama umwaka wa 2025 kuri stade y'ubumwe ya Goma, aho abasivile bari bateraniye. Yagize ati mu magambo yiwe
yakomeje agira ati kandi uyu mujyi wa Goma uzakomeza kwishimira umutwe wa AFC M23 uri hano kuri wowe kandi uzemeza ko umutekano urambye. Tugiye gusiga abapolisi n'ingabo zo kurwanaho kandi tugiye gutera imbere kugira ngo tuzane umutekano ku bandi, turumvikana cyane cyane ku baturage, namwe mwese muzabigiramo uruhare. Yego nta mpamvu yo gupfa kubera impagarara, ubwoba nibushire kuko turahari kandi icyatuzanye ahangaha turakizi kandi namwe murabizi. Iki tureba byose ikaba ari umutekano w'abakongomani muri rusange. Ntabwo tuzigera twemerera uwo ari we wese uzagerageza kuba yagenda asenya ibyo AFC yagezeho ndetse n'abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifuza cyane cyane ku baturage baturiye uyu mujyi wa Goma nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande mu ibitero by'ihuriro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bikara cyane hagati yabo n'umutwe wa Twirwaneho. Mu gihe ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kwibasira abanyamurenge, MLDP yavuze icyo ivuza. Umutwe wa MLDP Twirwaneho watangaje ko ushaka amahoro ariko ufite uburenganzira bwo kurwana ku banyamurenge bakomeje kugwabwaho ibitero by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwigabwaho n'ibitero umunsi kundi. Ibi ikaba yaje kugenda itangaza ko izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibigaba zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirwana ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mpera za kiriya cyumweru gishize, MLDP yavuze ko hari FDLR iri gutozwa mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo ifatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo zayo arizo FARDC, FDNB n'umutwe wa Wazalendo mu kugaba ibitero ku banyamurenge bo mu misozi miremire. Asobanura ko aya makuru yizewe ufite yemeje ko FDLR bava mu Burundi buri wese yahawe amadolari 50 bagakomereza mu gace ka Luvumbi, Lubarika na Arema ngo kuko ariho hari ibirindiro byabo by'agateganyo. Ubundi kandi kuyo wa kabiri w'iki cyumweru yavuze ko kandi ko ibitero bya FDLR na FARDC n'umutwe wa Belonze bishambuke yagabwe kwirumba mu majyepfo ya komine y'Munembwe. Gahamya kandi ko ingabo z'u Burundi zitagiye uruhare mu bitero byo kuri uyu wa kabiri, ariko ahita azisaba guhita ziva vuba na bwangu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zasubira mu gihugu cyabo. Yakomeje kandi avuga ko yemeje ko uyu mutwe avuga ko ushaka amahoro ariko ko ufite uburenganzira bwo kurwana ku ruhande rwabo urwanira n'abaturage b'abanyamurenge. Ibi kandi yakomeza avuga ati wifashishije uburyo bwose biremewe n'amategeko ko tugomba kwirwanaho. Kuri uyu wa gatatu itariki ya 6 ibindi bitero by'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagabwe mu bindi bice binyuranye byo mu nkengero z'ibice by'imisozi ya Minembwe. Bimwe mu byagabwemo mu Mikenge ndetse no mu Birombore, Marunduki, Lugezi, Kipumpu, ariko ibi byose uyu mutwe watwirwaneho n'uwa M23 byashubije inyuma, nubwo andi makuru avuga ko umwanzi atari kure ahubwo ko yaraye hafi yaho. Ni mu gihe iyi mirwano ya none yakikijwe n'umwijima kuko yatangiye mu rukerera saa 11 igeza saa 12 z'umugoroba wa joro ku masaha yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
nubwo ibi ngibi kandi bikomeza kugenda biba ahangaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, abaturage bakomeza kugenda binubira bimwe mu bikorwa bikomeje kugenda biba, ndetse no kuba abaturage b'iki gihugu bakomeje kuba bagenda barushaho kuba bagenda batakaza ubuzima, ndetse n'ibikorerwa remezo byabo bikaba byagenda bipfira muri iyi mirwano idasiba kuba yagenda iba umunsi wose hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaminisitiri babiri baguye mu mpanuka y'indege mu gihugu cya Ghana nk'uko tukomeza kugenda tubibona. Dr. Edouard Amani Byomo wari minisitiri w'ingabo na minisitiri w'ibidukikije, siyansi n'ikoranabuhanga Ibrahim Martira Muhammad bishwe n'impanuka y'indege ya gisirikare yaguyemo n'abandi bantu bagera kuri batatu. Ni amakuru yemejwe n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu cya Ghana, aho yemeje ko yapfuye bariya abaminisitiri n'abandi bantu batatu. Uyu akaba yavuze ko iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa gatatu itariki ya 6 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 ngo ibera mu ntara ya Ashati. Imbere y'uko umuvugizi yemeza aya makuru, igisirikare cy'iki gihugu cyari cyatangaje ko iyo ndege yo mu bwoko bwa kajugujugu yarimo n'abakozi bayo batatu, kandi ko yagize ikibazo ntiyabonwa na radari. Ibi bikaba bivuga ko yahagurutse ku kibuga cy'indege cyo mu murwa mukuru Accra saa 3 za mu gitondo yerekeza mu mujyi uzwi w'ubucuruzi w'amabuye y'agaciro wa Abu Wasasi, bagiye mu minsi mikuru w'iki gihugu. Nyuma y'iyi mpanuka kandi umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Julius Debord yagarutse ko amabendera yose y'igihugu yururutswa kugeza rwagati mu rwego rwo kunamira abahitanywe n'iyi mpanuka. Gusa kugeza ubu abayobozi ntibaratangaza icyateye cyangwa se ikibasiye ndetse n'iyi mpanuka, ariko iperereza rikaba rikomeje kuba ryagenda rikorwa ngo habashe kuba bagenda harebwa icyaba cyateye iyi mpanuka. Nyaboneka rero mvuge ni we muntu wari udukurikiye, reba ahantu handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari menshi cyane yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nyaboneka rero wowe nta kindi usabwa uretse kugomeza ukajya ugenda ubana natwe.